Tega videa ne gledati sami. Ok, delite ga še s frendi in ga skupaj pogledajte, kako sva skupaj z Alenom prankala Alenko Trogalič in Vanessa Kovše. Ja, to sta ti dve baby, ki hodita po teh zapuščenih lokacijah, snemata scary videe. Midva sva zvedla tokrat, kje bosta snemali in sva prišla tja mal prej. Vedela sta samo snemalna ekipa, pa pol tudi fant od Alenke, check it out. Mene je strah, jaz bom imel masko, ampak mene je strah. To je no... What the fuck? Oh, shit. Oh, it is man, oh you done. Oh my god, what the fuck? Ne! Linkin Park. Oh my god, ker zbogvaj. Gremo? Ja. Kaj boš ti kako strogo noter? To sta bila nastavila? What the fuck? Oh, yeah. Oj, oj. Oh my god! Oh my god! Veš kaj? Ne, jaz sem jokal. Kaj te mi jokal? Ste me kaj stale vermijali? Ja, zakaj ste mi stali putli? Jaz sem šla. Te ne bi tako easy to murder, no? Pač ja! Jaz sem samo pripravljena na steps, najdi. Jaz sem jo še dol, da me na veci tiščima. Če jaz prijem s to masko, stari, jaz bi pred sabo pobegla te dve odgov. Ne, pod polvinilom je bil dejansko. Pridite v moj brlog. Ja, tle sem ne že. Aha, oh my god.